Sanibona guys, another day, another story. Ngizibina we guys ngikuphike umfana ezibambela yena uqotsheni uma wakhe ethakatha. Abazali bazokukhipha ephepheni bekubeke kwi-front page. Yezwa yini? Usubalwele waswanqamuka wazwabo 3 katwa bo 4 katulwela bona kanti umuntu uyazazi ukuthi uyayenza lento. Okay ke uthi umfana yena ekhula nje ukhuluma wakhe kubo bengangenwa nje because uma wakhe unenhliziyo embi uyaziwa nje nayo bembona uma wakhe uthi unenhliziyo embi but uma wakho uyohlezi unalokho ukuthi egcineni uma yabo. So uthi ke umfana alentuzeke ke uthi ke this one time uthi nje kubo nje bakhule nje kungeyona umuzi ojwayeleka kabi ngisho ingane mayidlala kwaphoseka ibhola kubo kyazi ukuthi game over nje kuphelile ngalelo bhola ngeke niphinde nilithole. Yabo akahlangana umakhelwane akanasikhathi nje uyilo mama uphila impilo yakhe yedwa nomndeni wakhe yedwa ingane zakhe idlala la egcekeni ayiphumeli ngaphandle. Uthi hayi esikoleni yabo nje abantu benokumokha ukuthi wena umakho unenhliziyo embi uyathakatha. Uthi ngijesi bathi uyathakatha just because unenhliziyo embi but not ukuthi literally uma uyathakatha. Hayi uthi futhi ngangiyilwa leyo mpi nje ngiyilwe mabethu uma uyathakatha because angikho suspicious akukho lutho olukhombisa ukuthi uma uyathakatha. Uthi uGayi hayi uthi enye into ke eyayiweird yayenzeka kubona ukuthi babelala nje kubo babelala ke umuntu ovukayo mhlawumbe uyikhumbula uvuka uyochama or something wawulala nje uzuphapha ekuseni. Awukho nje into esihambe uchama hayi akwenze kulutho nje uyalala nje uvuka usuphapha ekuseni. Uthi kodwa they didn't find it weird kwabe kwangakhulunywa nje ngayo but ake yena nje yena wayengavuka uchama and uya assume nokuthi akekho umuntu ayivuka uchama because ngabe uma wakhe babe realize ukuthi noma akekho la. Hayi uthi ke uGayi ke uma wakhe wayesekhulile ngenkasimbamba uthi nje iphathwa amadolo kumama nje waziwa ukuthi akakhoni nokuhamba kahle. Okay uyaqoqa mehamba because amadolo ayamphatha. Uthi isimanga engasibona that day. Isimanga engasibona that day. So mfana ayekhuleke kufika isikhathi nje ukuthi akhule naye akwazi uyabuka uzenzela ama decisions kubuka babengakholwa uthi waqala wathi yena uzosindiswa ke wahamba nje wayokholwa waba umuntu osindisiwe so wayivuka njalo ngo12 kumele athandaze. Hayi uthi uGayi ke hayi kube right ke kube nje haya nje uyavuka njalo ngo12 uyathandaza akunankinga. Uthi nje nalama rumors ukuthi uma yathakatha aduma kakhulu endaweni ngisayingane so bengasenandaba vele nawo. Say this one time ngiyaphaphame ngikhuleke. Uthi ngikhuleke. Uthi bengikhuleka nje ngizwe ukuthi engiyasindelwa khona lento le ngisindayo. Uthi ngithi ngizwe ukuthi no man uthi yabo mhlawumbe kulabo bake babona ipoki le feeling muzobona isipoki that feeling uthi wayezwa leyo nto ukuthi khona into engisindayo kunomoya ola egcekeni ongingamayo engawu-understand ukuthi uqhamukaphi. Usufana naye ngithi ngiqinise emkhulekeni ngiqalekise imoya emibi ngenze zonke izinto yabo. Uthi hayi ngiqeda ukuthandaza uthi mangiqeda ngizwe ukuthi no man akhona into la ezwe ngekho right. Uthi hayi ngihambe ngiyovusa abazali uthi wahlala nabazali bakhe nginqonqoze they are on the other room nayo hlala endlini yakhe but on the same room in the same house but iroom yakhe iseceleni. Uthi ngihambe ngiyovusa ubaba ke noma ngifike nginqonqoze ma uthi hayi ehambe yonqonqozela abazali bakhe uthi fike nginqonqoze hayi bengavuli. Uthi nje engicabaza isho ukuthi balele flat uthi ngibayeke. Uthi hayi kuthi kusanjalo alentuzeke fedane ezwe nje into ethakalunguze wendini. Uthi alunguze wendini uthi hayibo mangilunguza isho ngathi one umuntu lokho ujomba lapha egeyithini ongenayo. Uthi hayibo ngimbuke ngithuke uthi angangiboni. Uthi hayi mejomba ngeke udide umzali wakho. Uthi into yangidida ijubane nokwazi ukujomba because lo muntu akasakwazi ukulentuza kahle ukuhamba nje the proper way nani. Uthi ngivile ngijuluke same time ngithuke ngome.
uthi ngigijime ngiyongqongqoza ekamereni labo manje ukuthi angi-understand because angi-understand kwenzakalani. Uthi ngigijime ngqongqoze ingavuli umuntu futhi ngqongqoze kungavuli umuntu. Uthi lento le ingifrazi ukuthi ngimbonile ngine-show umalo engimbonile laphaya yabo. Uthi makuvuka ngakusasa ngivuke nje ngiyamsaba yabo nje ukubona ubona into ongayikholwa ukuthi uyaphupha ngathi awuphuphi unalokho ukuthi kwenzakalani yabo. Uthi ngilentuzeke ngivuke ekuseni sime ngivuka uma ayisenzele ibreakfast nje umanje unomali uthi kodwa mina angimbuki ngalelo hla yabo angikholwa lento engiyibone nginokuthi ayihlapha bengibona izihla imoto bezoganga but hlapha ureflector ezuma emehlweni ami angi-understand kwenzakalani. So nabo mangibona okhela why bengavulanga ebusuku yabo uthi nje ngiyibuze ngiyiphendule uthi kodwa ngingambuza ukuthi uthi futhi nje kube nomali uthi bese ngiyaxoxa uthi hayibo uyazi izolo ngibe nenkinga la ngingayitholi nje kahle la egcekeni and then ngazonokhela but akekho ovulile. So baba mina bengibele flat noma athi ayinayo belele flat. Uthi nje kodwa ngisho ukuthi ngimubonile ngine-show ukuthi umalo engibone lapha. Uthi hayi ngitshele inhliziyo yami ukuthi ngizoyikhulekela lento ukuthi ngiphinde ngiyibone and this time kube clear naye mawukuthi uyena ngempela ngibe neshoshosho ukuthi uma kube nendlela ukuthi ngimbambe uthi mfana ngikhuleke ngithi Nkosi ngiyacela ukuthi ngibone ukuthi kwenzakalani la egcini lasekhaya because I'm getting confused. Angifuni ukukholwa lento engiyibonile and I do not want to believe it. Again umalo engiyibonile maybe it's someone bezoganga la ekhaya but mhlawumbe umbuko reflector izuma but again uma wami lowa uma akakwazi ukugijima one. Number 2 uma akakwazi ukujomba uthango ngeke zekwazi. Hayi uthi-ke ugayike akhuleke uthi ehlale futhi ekhadi the next day. Uthi hayi ehlale uthi mehleli ushaye u12 futhi ahamba yokhuleka uthi athole the same feeling yabo. Kusho ukuthi kahle kusho ukuthi lezi zinto ashiye ishunqisile la izona eaffecta lo mfana izona lezi ezingathi indli heavy nani ngazuthi nje days kune spirit esikhona. Hayi mfana khuleka umfana uthi mfana same time nalesizo kwenzeke same thing uthi ngizwe igazi lingishiya uthi ngitshela yabo manje angikonqonqozela ubaba. Uthi hayi yenze same thing imambane ingene indiza ejubane uthi ngibone ngimemeze. Uthi ngivele ngimemeze ngithi wema ufunani lapho. Bafethu kunento eningayi-understand nami engingayi-understand yenzeka ku-TikTok namanje. Mhlampe ivideo sengiyenze 5 times iyadeletheka njalo ngifike ngiyenze ideletheke okuyiyona reason yokuqala yenza ukuthi ngenze iqephu. Number 2 nami ngiyakhathala kulokho ngisho into eyodwa ideletheke. Angisazi ngempela ukuthi ngizokwenza njani. Ngiyazama manje ukugcina mangihluleka manje I do not know. Mhlambe sengiyiphinde kawu5 ivideo iyadeletheka. Isencane sawo 3 minutes. Angazi noma uTikTok wami unenkinga noma kwenzakalani. If kuukuthi mhlambe into enaziyo ukuthi ilungiswa kanjani, cela bandla kube khona ozongisiza because nakwayimini yangi-irritate. Iyona nje into esingenza ukuthi ngingasalokhu ngenza ama-stories kakhulu because kungwastele isikhathi kwayimina manje. Lento ya TikTok nje iyacika angazi ukuthi yenziwa yini lento sifike wenza ivideo vedani iqale phansi nje ithi 0. Mawukuthi mhlawumbe niyazi ukuthi iqedwa kanjani leyo cela nje ningisize ningichazele ukuthi iqedwa kanjani because I'm slowly getting fed up. Ngiyabonga. Uthi umfana wayigcina ememeza akazi kwenzakalani kwafile kwabamnyama amehlo. Uthi mangithi ngiyaphaphama nje ngisesibhedlela. Uthi mangithi ngiyathuka ngiyamemeza. Uthi vedani izwi leli lingaphumi at all. Kubona umuntu oshelwe izwi kodwa lokho ku deep. Uthi hayi ngivedani ngipressele ibutton lokubiza unesi ngiyakhala ke manje sengiyasaba ukuthi ayibuka kanti kwenzakalani. Uthi hayi efika unesi sendiza ngibuza kwenzakalani. Sengithi ngiyakhuluma izwi lingaphumi. Ngithi ngibuze-ke ngicine ngizamela ukubuza ukuthi ngibekwa yini la. So unesi hayi asazi but uqulekile ebusuku kufika abazali bakho nje bakuletha phakathi kwamabili kwathi uqulekile wena. Hayi uthi umfana hayibo ngixake ukuthi kanjani. Uthi hayi ingqondo ayibuyi.
uthi hayi kuthi emini-ke ngidischarge uthi mangidischarge-ke beze-ke bezongilanda uthi nje ingane into engabona uma savele yabuya yonke into kwangathi kuhlala ifilimu yabuya yonke into ngakhumbula yonke into uthi manje ngingazi ukuthi ngenze njani inhliziyo ngimbuze manje engithi hayi angithulele ndawo ngiqale ngidiscuss nobaba before ngimbuza uma or ubaba mhlawumbe uzoba nendlela yokubuza uma uthi hayi nangempela silentuzeke usike usike sihambe-ke sikhaya uthi masifike ekhaya nje sihlale nje isikhashana umama eseyahambe yopheka uthi iyangishisa indaba uthi hayi meyopheka ngisale nobaba lounge ngithi mina ubaba uyakholelwa kubathakathi uthi nje athi ubaba hawu kakhulu abathakathi bakhona into ekhona-ke leyo uthi ngithi mina ungenze njani mathi umuntu uclose nawe umthakathi uthi angimazi wangena esendiza esebhikisha endlini useyamthethisa umthethisela nje into engekho yabo uthi hayi abhikisha uthi lapho izwi lami naliphuma ukuthi uzwa ama-answers ababa because mina ngangizwakali uthi hayi abhikisha ngithethise nje yabo ngithethise into engahlangana nje uthi into engicike ngiphume ngihambe ngiyohlala erumini yami uthi ever since the day saba izitha nje noma uthi izwi lakhe lahamba mhlawumbe for almost 3 months uthi manje isenalokho nje kungithethisela ngisho into engasile yabo ngisho into encane uthi ngim-avoida sengihlalele ekamereni lami uthi hayi elangwezwa azonginokhela-ke wathi nje lalela la sicela ukusibangela isicefe usesenyanya ngisho isonto lami inkolelo yami nje le yokusindisa uthi engasakholelwa kuyona uthi nje ngicela ungiyekele isicefe la ekhaya nje uzuhambe uyothenga umuzi wakho la uzothandaza khona ngo-12 thina sikwazi ungalali usilokhu kusimemezela la uthi lapho ngimemeza ngoba izwi aliphumi mangithandaza sekuyaphoqa vele ukuthi ngingamemeza uthi wangigiva unkosikazi wasije phinde la emzini wakhe ezokuthiwa ngiyathandaza mina ebusuku uthi kumfana hayi kuhamba isikhathi-ke kanti usezobanjwa ugeli uthi welungi ngaswela ukuvula umgodi ngicashe the day ebanjwa ngiyeza ne-last part uthi kwathi nje ngazo lezo ikhathi zama wakhe ezwe umsindo omkhulu yabo abantu mangathi bayamemeza bayatoyitoya uthi kuyaculwa lana kuyamenyeza kuthiwa ubanjwe umthakathi yabo yonke leyo nto uthi nje mshaye uthi hayibo yabo ngithuse lo msindo ngiphaphame vele ngiqeda kuthandaza uthi mangithi ngiyabona yibo iqulu labantu kulayithwe ngisho imlilo yabo lento le mangabe kuneziteleke ebusuku uthi hayibo ngithuka ukuthi kwenzana lo msindo uza ngala ekhaya uthi hayi ngilokhu ngizwe lo mthakathi uthi ngishawa because phela sengiyazi ukuthi ngizalo umthakathi mina uthi ngivele ngivuke ngiyobavuse ekamereni labo uthi ngingqongqoze idororo uthi hayi ngizwe abantu beze la ekhaya uthi hayi befike esangweni bayamemeza phumani bathakathi uthi hayi ngivele ngihambe ngiyovusa ubaba bengavuki uthi ngize ngaze ngasikhahlele isicapha ngalelo langa wazi waphaphama kubaba nakhona sengimvusa uthi bephaphama ngithi uphuma uthi ubaba angimazi uthi ngivele ngimtshela ubaba khona into kumele ngitshene yona ngimchazele fast story ukuthi yabo ngabona uma kanje uthi yo ubaba vele athukome uthi angibuzi ngangimtshela ngithi nje baba seke isikhathi saleyo nto I think umalo banjwe lapha ya ngoba kulokhu kumenyezwa to ekhaya labathakathi kanani futhi sobulawa sonke uthi nje athi ubaba baleka mina ngizophuma ngizwe ukuthi kwenzakalani uthi hayi mfana nangempela ngibalekile ibhasi ngigibele ehlahleni uthi nje ngibukele yonke into i-unfold uthi nje ubaba bafunanga nokumuza uthi lapho uma seshayiwe usenjani uthi ngiyambuka ngimbonela ukuthi balo ukuthi akashaye ushaya nganoma ingane ukuthi akashaye ngayo uthi ihluku engasizwa ngalila langa uthi bashaya uthi mephuma ubaba naye bangafuna nokumlalela sakhala kwathiwa ikhala bathakazi uthi washawa umndeni wami ngibuka usingaze ngahluleka ukubuka ngabaleka uthi babashaya uthi ehene babashaya uthi hayi baze babagaxisayo uthi kwakusekuqala nje la indaba yomphakathi sa-serious ngampela uthi baze babagaxa bathi hayi babashisa bashona abazalwane boba uthi ngabaleka kuleyo ndawo ngathi uthi ebusuku angikaze ngiphinde ngibuyele emuva kuze kube namhlanje angazi nokuthi kwasala kwenzakala nje uthi angazi because nje ingqondo yami ayiphindanga yaba right
uthi-ke kwazanywa-ke phela ukuthi because umuntu ekugcineni kumele angcwatshwe nani uthi nje kodwa nje kwakumuncu kwasemngcwabeni wabo kwangcwatshwa nje imlotha kwangangcwatshwa abantu uthi angikaze ngiphinde ngulipate akaze kuphinde kwenzeke lutho enenhliziyo yami yababuhlungu ukuthi ngathandazela mina ukuthi ngimbone mina uma ukuthi umthakathi but angithandazelanga ukuthi uma aye kubo umthakathi uthi nje wamluza kanjalo uma wakhe uthi kwakuleyo ndawo wagcine ehlala nogogo wakhe nje waba ingane kagogo till today akaze ngisho ukuvakasha akazi nokuthi kwasala kwenzakalani akazi lutho nje siphela lapho istory sethu.